Sa mio sambula re ni mbula vinaka na viokani ni semati kumain na kabinaka ni kuwa na bunata panga ni semati kumikina ni mbula re kerbi bosoti ni berna tikabu ni bitala no ni kuwa na tao ni mona liba na nito sana ko Hawaii kerbi bosoti sarchi ko yani yanda maraw ni signi kuwa ni dana sema sarchi ko na mono bakturanga o Aotearoa siya masarap mikin na naman ta bulanya na sino pinakadipua. Tapos hindi pinakatalangay na bitoko ni ngolit kumay bira keda na siya matiko bakanra na sarap turang umbua na veya sa iburbura. Nimbula re bikim ni na siya matiko manatokalaw loma may siya may Australia ni Silandi katalangay kina may Amerika kikim do na siya matiko may Europe. Binaka bakaliw na wikawitaki kena rongo italanoa entra kabuti ko na bula I nungali bula imbalolo le posetiang semero nungali le na bula minggu binaka bakaliw wende se chiko bolinga na bula imbalolo le wende maro takasara ni bulongo bula saranga bakatamba kindua na ono bakturanga o takawni tambua na tobolengo mona tobolema na posa bakambua sa rongo rendila beyau na posa bakambua ngo mona tobolema dani go miau sambula re aveo hani au hita bahini miau ni hua ena yalo eve tokai
betohai haunita hina ni oso i hovare angaravi avi. Ela meu be tel niavu horo wangalala, horo ni raha hei miau u i besa i bura-bura. Miau sambulare. Isa, na nota mo lagi ni kuah, o gas ni bula sinate wang kabo, menta sana pakang bula sarwa, bula re gas ni bula sinate. Membulare Dr. T, membulare burung abe khani, me warung tu mana tarap ni kuah. Sabata putunan raki may terro na kabinang ni kuah maram gas ni buli. Hei sa lutut toha maluara amata ni singa, hata sartohan raki ni sa doneto yang ane ni sama bulai kata-kata mo bakila toha malua ni munra ba malua toha dangi raki retoha ya sangan mami martaina ni sa sulit kumayan raki re yang ngon hai saut ngon ni liwa-liwa kena bega kata-kata ni silandi. Santi na sabi na kabina ka makulibsar na nung silito nung ngono mendar may bitalan no alas sigani po so sarang ko bikem ni maram kas ni buli ng ngono mo bakang bulamanta beir na biyo kanira siya mati kumay and bisi buru-buru bakatalakin beir siya mati kumay banua Nakwalebu. Miambulare au wambulete wange na nungundala niabu, nungu bubale mboe sawana, wambulete we mundu hambu ngone, wambule bertunga na tiga waturanga, dakoni tambua, na beo khani sema bakanra, na busa tolu-tolu, na busa kombua, ndalomo kitiliba, au baka mbula sarati wange bemi au tau doho, nguleonu burbale, pertuata manggulai lair to tigo manai tigo bangalala, mai nambuna, au baka mbula wange bemi au, sema bertengah mai ena be tigo bangalala, boleh katigo na horo, baka mbula tigo i sana be nangu, muto mbula sia nana lebu, embau warong ti mai, awambule ti atu bei o, awambule bertengah be mutona nokumomo, bertona tabaleku, tu ti mai lambasa, awambule ti atu be muto. Awambule tale tinga ena nongu koro, ana laisa ini matikina, ena koro bakaturang ay wenimbuka turang na sautoka. Awambula tiko ena nongu bubale na wale moto ena matanggalan ramai wambula sarti kan be kimani na korbo torang na sautoka ni tekia ninga raiba bina tiu na itabi ke mami bulan bina na tika ni sango nantolan beka na boda danangale bisutari mata taliani wambula tiko berno gitu kiwadaka rasema tiko mai wangas ni buli bubale ke mami da wiki lekina wambula todo sarite miau mai viti sai burbura no ada mga onisema teu mahina au sa wambula teu ange miau ena tarna binikua binak bagalebo na bakalebu na bisa matitiko beira na siya matiko mai baka bubale baka nakataka marutaki ni inda bisa mapatatiko na ibata-batanggo binaka bakalibsar. Mitik butak nga nanong taro bitalan no maraming kastibuli klanyo sa pakambulan na nomukor ni baso pagkatalanga kinapuno tumikin kinapuno talanga o ni sa ini matikin sa ara talaga nyo ni pag matatikim ni madami kimami na numunikoro kinapuno o ni susumikin na nawalevo dati yang menela ni bola koro matanggali na saru na usa kumbua awasu i vuna itabioni lama hina marama tinangu na sana ve tumbungu
tangane maramatina na edavu tumai I navano vaturangora. Ayada ito havia o ayada mai raki-raki ay tigo mahina ayada kana sarti hana sema asana vitinangu maramatinana atina tumbungu ya lewa asana vina maramatinana edavu tumai na corona rambale. Ela sartu hena vida I sema teo maduata, sema daun robe, la sema biromena na ira, yendo teo ngabu vale. Au martahina ni ususu tinga mana koro, mera mera sama itigo ni salandi. Sa totok totok na rongo italam no ki mai mungo ki mana vi kilasa nga na ramma da ya na malio ni susu mena koro wata ke ya terro o kla di dale una vi tuku tuku kan kami le dur tu ko loma wa mi vina ka kina no mu ngandre mentor me vitalan no beleta na italo no mai waseni po na le berna bulikina na le berna ko mai o sibira na murch mo na lubenta vina kata merna sasanga merna yaftal nga yatero eraw kaya kasaraw bengas ni bula sinate mena beauty buo mai may bagay tiku-tiku yatero na raw talaga be dua na ngone sa dorbo barong tu meniko kitiko bikat na tatandra kaya yang ni sasanga ena raw ninda na edo bayani na nung tatandra na kung nakabakaliw may bakan yun nung nisusunga may bolo manikor na kurubuli sa mga tawa bulikin tigmo mena no musya manelew lilay maram kasni Avnaka ayau au bulima tigo bulima na horni bul na boa district horubuli kai dau tigo indalana sa visa tigo horubuli kai mesa tanga sani koro manda nanga no dau bulihina dau tigo mai na jalana mam dau tigo buta atau ya buta hihina o kalasi do mai kene me do bangu kalasi ono baletangani daga mate valo turanga atamangu itu sama nito hilambasa do sustinga benru tumbungu tumbungu tangani tumbungu lewa sama nito hilambasa lai buli lai lambasa primary iyo haloda ni mai kadibi khoso rombula turanga tamangu lai ruanga yang bahim behat tulungangu buli walele lambasa primary sama ni mai langka toka tamangu sama itunga maramatinang sama itunga na sama ni ules wirumai na khoro to sama ni les wirumai main garab hito tigo nga tumbu-tumbu maramatinangu itu buli nugulis ni mana mai bahot yang buli ina tainga isan handua himbatiri tegulun daw horni buli daw secondary school tu hinena khoreda no naikabaki daw junior secondary school tu ngana au mai bote hinangu buli wote ngu buli naikabaki junior secondary school au to hisare lambasa college lai form 5 form 1 au pasi nongu form 1 tamangule bohe ang kasibuli tigo sila central sama ni betar tarawange amani kamo sama ibuli vehenru ang kasibuli tigo sila amagini buli sila au mai fomu vitu vuni mono high school iya vuni mono high school dan teu mahena mai utengu badabarengu fomu vitu musande wasarange ina ako ribuli bibaro tayo ningas ni buli lo toka teachers college. Yeah. Sanjina. Santo tiko boli ngana no mga ngandre mong gas ni buli? Modo lesu biro manda nangu na primary school although manga ni matatandra tahina mong gas ni buli amanda tatandra tahina tu mo bunuan ni bati. Iya khana nga tatandra
the reason ang baling kungut ang balatangan ni rentaw lahuangi kila rentaw lahuangi I be korni buli we rabuni wani be dombati rentaw lahuangi ang daw ando mona tua rei sulu stethoscope lili raw ni tuinto monra daw lahat mahe magungangan reo mandona singa mona buni wani bati iyo emang kasar ni tio no gitu betu ba mo bulingas ni buli iyo kilati kana itu tungani kalau membaleta ang kumbula meda ni saratan ku fung vitu lahon na interview ngona hana daun rendre sarngae hena tu me noble profession tu ngona hana gas ni buli mangasar ni ndo itu betu ba me gaita ki o mai Koi kumula ko matangaba lesson ni hai moren lengas di buli semongaba lesson ni hai moren lebu ni wae ene handa you go with the flow satu buli nga ko buli ba ko o pasi sarang ni o pasi gas di buli ngona na kena tu mendo tu tutu ndo daha bimbi daha rongo kendo gas di buli mai kana sando to daha na ay hanam be karai mamirai to hinay iyo henga indua ngone may nakoro be do ba indua matanggali betahan rong hana santo hamarotai hinalo munu vale pambimbi be yawe maramatinangu ni daha dondo emang ni daha susungi yau tinga mai susungi tole wiro tole ba iyo martahina ni rawabe ya umurani ada besar bulingas ni buli. Sa totoka. Si bulu cingguana maramatina muni maramas ni buli. Tembula tiko eda umbula mahare sartina. Wa bosot ambaleta tumpung gue ale wa maramani buhamai. Ruda umbula ro tio kai. Samba hilio senga bulu maramati umbula tinga. Iyan rusale bro tumpung kutangane batahe tamago. Rusambule tunga mbuni ngone. Iyan rumda umbula resar tunga nangona kai. Ya. Sa totoka pakauti. Sa nagareda na linga ni Jesus makasabta ka na non sa milengan na turang tamamuni lambasa do lesuburatali na oro ya au etali biya na nungureda na muli buli naikabaki junior secondary school gairani may duru lambasa college karong gabitan lo chikana no kay Chupili Simmons Chupili Raulur tukuno Chupili rendre na duru lambasa college bila kacina mumaka me toka idad. Rani pa madal takamada na yalo dabe tarigo na mulista li na ikabaki morani le buli ba koko mo maithuro lambasa college. Benaka Dr. T. Iyo enduan din na ni doha enta sangut hena lambasa college beke mami yasasan na boli kwe na nofe. Hena tuo ya top school henga isu numera la hoi lambasa college because how will imbati mo dawan be elite group se dawan be na top grade yo hoya au rani kaya bakato sara menangkas ni buli baleta dina ni tu kana hana na khoro bas ni buli sara ngo he na bakato tay hina mami raw nin duangone kung mga bata hiniyaw, kaya maganing kare na fika na mets. Yo enduang kung kasni buli matyo kaya na orang ni anu ito nga dan na mas takumaro kaya ang kas tura ni tabua. Ona be baka bulidi rawan mamikila fika suleto hene wale ni na be babulidi be raw basar nga bare enambula be he maminangon itu na hore ena baka posa na wale rawa na hena khatu ni hena understand tahi daba mata babuli da tigo he yo autio mai hene halonga tasara ni oma head girl ngon mata ni ngon nela ni wito head girl tahi na khurul hana ngona hana da ba grade A grade B grade C lalu mangani lalu 2D grades
Yo kolonga tenu grade A. Okay, ang grade saranga na wema bakhautiao I Lambasa College. Yo mamingay veteran na binda wala tena kay exam. Mam santolo may afternoon class mam na ve kau mai wahai lawas na khautiao mai indua mai sanakan tua mam na ve kau mai study sana kai initi ko na wabulili lang mai me bulesoni viwa kaloko tina kaloko na sobir na wawati ko mami kaules kana be ka se wale ko kaya ebe buke vale bu be mami nangona na mami rawata hina that certain grade see Na wabulili ko na itambay ko abako to mai. Iya bunuai. Oh, oke. Ano to pala mo na marita ko man tayo. Toto ka wa. Wa mo na marita ko man na itambay sarapay. Iya, kondo din na iba mendaray naman tayo matanda na parang tumada ng bulin-bulin ni wabuliling ko. Nimbula re bikim din na semati ko may maritak sar nga mayo maramgas ni bulin. Pinakato ko mendaray na itambay ni wabuliling ko. Klanyo ni na rin ko. Ganito ko naman may kabakaw ni Rey Rawa. Ano to pala mo na biso tali mo Rey na may matati binaka na Rey ni Wawungo. Okay. Kabakaw doon di talo ta kamada na so nakaw na numa membaleto na Wawungo maramgas ni bun. Ni sa Rey Rawa? Iya. Sa usara hindi betul nga Dr. T. Awabulili utarong le siburuti na hore betar saralebang ko ranga sigo marantoni tu hena tebuta hinu wabulili ang kay tarong le siburuti maramat kinangui na ombay hilara hasar ko manga ko yung kay lako ang imbuwa sa ti ko wabulili yo ihana sa ang awabulili kay saya mati ko kay sarang ni sala ni mami bende wa may sanakan dua ihor ni buli isan kan tua may wawang basi ndaw tu ndaw buni bay lebu mam na tako sa may hin ni pero kung bakit sa kan dua isan nga daw nga naman daw awabuli li daw laho na daw stile daw mbekay na busbustay era ko kametu daw koko daw yo ahen na yalo yalong gay bito tigon kay sa akin na yalde along kayo da kani samay ang ano samay da kina ni sawot ya wadada ni ruwa da ngelaman ruwa game buat di magbuo iya mazabahan do sara manga bernin do hama buo ang kayo ngutang mo warte na ti ni wabuli ko ti hari rada ko sana ngawira aturanga ngontangan ini na korolo menimbuah sorry bolo menimbuah awan rada kabata awan men pawa ang gendo takngole security manganin do misi ni ko kame mendengi bahira pero daw bonto ang katina donian dini mati mera sanggay dakabo so meram dengi sore rasa Bera ninggay inturi da hea poste nanti betiwa bida tigo anturi ni wan wabuli relativo harre rabi tartar gitu ba baka besar ngawe rengan aku bakuru tigo man kira do buli mai sa kira tigo me endo hena sala mereni buke sama nilai da era haba biralo ni koro sa suate renin di betar ni satu da sa Lama bertobar yo haria khadbo era da habana khadbo era da habata hen ni korombua merani da barre wabulili ena horwa turanga imbolom ni kor sa nagere na yalo chukubira na non rabi nakata mera bukeyo bikem ninangone na libuli bira na marama na rangwali balimbula si bira mo na kanalo ni kor era da kamsar nga batakira na turanga na dorubo na kor Totoo ba ko chisa dagare na mundo do afternoon class kembal bale suko na buli do ngale na kor galis talimay se do sa chiko nga medom sa riwot sina buli lesson endo suka buli mamlakoy bale lay batarnabi narani itu se walo kaloko
Sana gailang mai bulesoni mam na gaili sugar ni saute bulesoni. Yo mam na pa sa ti wawa bulili hari. Mai sana kantua kita nunggu. Iya. Sa nagkarani kaya maramang gas ni buli nawabong ko lemo bek ko so sarang buni wai gas ni buli pai latte ya tapos sotie ela sa tombal tak nawabong ko si bagam. Hindi na Dr. T. Kaya nga to wawa bulili hari. Sa tako sa warawa sara tu sa reve sa ibiti sa ibrura nanda sa sangat yung nabuli rande wange Bob district relahon do nai kabagi tako sa bat yung away wabulil kare magangani bolom di koro sa rando lah may nabuni ebu merataho sa mga nakain ngono nga daw mangga basi ko sanggay raw niyo kaya nahanay iba tumbong nabuni ebu me boleh ang gevire imanda ambak yang daw tinga may sanahay behito bolom ni koro ir nabuni ebu koro na solo nir na matawon do basi ir na lang menana bolom ni koro rataho sa manwa bulili renggay daw may wawang basi hana daw ngona imanda law ndo tinga ngon sala taw magani dahware sa rangon sala sa anjina ken pala oro ni kamera mangas di buli ke pakai ento bos sampai kana wabung ko elimu ni talan no marroit sa okay ko salit tung ko di slandi andora maten tu lebu kile lebu na vibator taki ke na bulang lala ya da kay bakasam ta kanu sukale suru wako tumi bani tabango au tali tak saranga bakal lebu ni rawi ko ngasti bulasina mo reles Moreles kin palang ko iko siya kanimo leva na nabono atau of making Totoo ako. Pinakapakaliw na wasya may nitala no may baleta na wabong go. Ikim ni na siya matiko na pono bakturang ang bolom ni koro say nabuniebu klan yun ni nananumuti ko na wabong sa may bartak ko maramang kas ni buli. Kaya ko beka so nanumuni tala no ni wabong. Ratal kan yun ni wasya may. So beka nangono ni abidya murimba ka na del ni wabong go. Si ator cukup beka mota do na kau meu de murim beka do na kau da kamo se o besi beka ni lebuli au kala na wabu ngai chiku kene le bune tala no se mana gas ni bule sinate Dili sara rebro nga bono nande tau dahi na Sicily do may lande kando mai io nangono kana do koko wala ni kore o yor sandi vi ni olande io mukwa ni ongavi mo ni tombo beleta na kuita beleta ni mahina marrewa we renda ulanda lande hina ngon Sicily iya lebu sarai tal nore beleta wabu totoo kay sabi na ko bakaliw au di mo ngon na maram kas ni buli bekem ni na sangkas ni buli ko ngon go ni tanto vital na takach komento baso komuni so ni talam no bekem to beka ngon nimbo to saranga biro na punan tek bukin na tal no na wabung go balet dili mo na katu kina Sicily tacos na lemon to basi tacos na lebuli lemo na ka umana tiko totok to babi ni binaka beira na turangan na dorbo na nomuni solito na nomuni ngaw na nomuni iyaw muni taray do na wab meron di era me todo ko kina na bulan nito na chiko chiko pinakabakaliw dari kinang ko na yalo chiko bikin na ito okay ala ko chumikin na bosong ko na resilience Tapos pa pertanyaan ko na resilience. Balita mo din ni siyang nitawara ka na matintu may gamit kapay. Sa chuk nga nakanayalo, satu na ngangandre beta ka na wow, tarnawaw. Totoo ka sar nga ni tarit. Siya nga sukay muri, nakabakaliw. O talitak sar nga yan na mo siya may natalo ni Wawi. Sa kaya baka na naman nito talitak na maths. Kimbalambal na science, doon na lesson nito talitak ka. Io ando talatena wale wa chemistry wa biology io salayado na formulimo bata fomo sahena salay mangani kare ang kunguta subject ni medse ang ganda hindi wale siguro tigo ni usama ingas ni buli mongay wasam tahina
Aon rahila hangon waktu serang abe hitangas ni bule. Me henen dongo ne me talete dua lesoni. Ena watau serang abe hitai. Ai wale onda wartahina onda intereste membaleta on hanibuli menda mial onda dinai aunga indi ba meu vendu taitahina bataungku ya maina fomu 5 bata fomu ono mai oti wando seranga angu ngutamets baleteni I was not learning anything ngai tanranga lang may biaw I have to pass 50 kananga angu 80 beletan lama the compulsory to you have to pass English and Maths kananga mangai ngavio to ya mo daga bako kuwa mo pasimandanga na Maths sa kuya science kana man ruhare bete mangasni buli ma raro angu kilana bete batau wabuli de yo hanen dua undi ba Paya mulai bully, mau bully ngasni, then come out to the field, mongai experience ina, ada bola hoba nangon hana, bata hau da haba birangone, osanangai hit me anduin daba homa sotava, henandrin henarawa, may nangauna ko sa atiu hinay, in the shoes, mo Atamo mandera rangutan ngone kai hoiko monangai da haba da berangutai iya hanen do saloreni diva evato saranga bigasti bule kaleta hina Maths se other subject mangai tiwa bitoko ni mai vale sa tigo nga mo mindset ni narawa iya narawa embete rawa ni tigo mai vale Nito kung nakababare makairan nito hindi ko maikina. Sandiana Sara. Nakabakalim Sari sa Master Kumar. Sigmata lang po na sa tukin na nangunong ko. Talita kan niyo siya nanumi ko ito nga. Na totoo kan nino na bibata buli din naturangan ni tawong ko nakabakalim Master Kumar na bibata buli din merang kini may gas ni bula sinati may talita ka na Maths. Doon din na narebi na kaya bikin na gas ni buli di barong chukumay andora kago da buli kina vital no ni ko ken gas ni bula sinati na non de wale ni beba kata buli na rosar ngani bakabun men dona ngone buli metalita kan lesonya baleta dinta nakabana wala wali mata buli di metalita betali mo na ngay source talita kan merse kem kan gaira ba madalata kan keni wala wali mera direkila ana lele mo na ngone buli na talita kan merse nakabalib sar nasibul sinato ng mga semaya. Bata pa naman sangkay ngole lotok. So nang boleh o sa taba na muli buling kasi buli lotok? Iyo already ka iyo. Matayin baleta ni Sambimbi mo bale. Manunggu buli ito manangalan ba sa college. Namaraman natin ang ito nga ang game buhay. Tigon rtong gumomo rto tigo lambasa rto bukia rto nga nanungguhan ni buli untuk tigo rtong gumomo saldewa ina korubuli be barotagi boleh lebih tu ini sa hena you are exposed to sandobira aburo way home away from home Hohen ang gendalomay na amunding the good choices, the bad choices, I was on my own and renre hehena ndabeo khani hehena ndandawina numi iyo hesa manga kay bulani zurimbure hoyo sangay zurwando imbure umanga nikila ada wambul ni tu imbure Ausa galay durwando yung nanong kusalay buli ngas ni buli erwembe khana matenga ni temen renre beya umbeleta ni sanga mo settling na adapt o tinga kala sangay rawa
So ngauna na lahuange ambete ni mange dala tu tinangu na lahuange bakawange. Irati ko kaya na baka tungange baka una nguta. Hence wise mangsar ni do hena orani kani umanga ni bakila. Kota me ve ho kaya ay labo. Umanga ni kila yo hanga nguta ena bakota wange. Hindi na ni mga ni daka. Yo ho kaya ndo turabiti utungan na vinga no todo. I don't know how. But maganihila ko yaw that I face any financially. May nati ko na nunggu wuli, nunggu secondary, wulong baba, wulong uniform. Yo, ang marotay na bale, umbalitin ko kaya matakapan doon doon nga. Mayarati ko nga wira na leon ibo bale. Mga ni ko kaya doon doon. And daw tali, ni nga noon daw may bili ka kinaw sa may tiyo ni Salandi. Ang may, hindi ba tiyo na dua boss it takes the whole village to raise a child daba toto bata bara seranga onda baro nimbulo kita mga nigo ikon dua rati biro era lenu bubale biwa khani erna bibu itu nga somehow or the other erna bibu kaya na nom khani buli sa katotok ba ko chokla nang nunggo erto na barong chuma erto no momo katalanga kinoro no nana kinomu bumbu elew era barong chuma ni kuai era na rai sagwa nangwani ke memento susugutu nangwani ke memento tokon na bule ong talita kala kaut ko na ni osenga ni obakela ni lenga bakela totoko bakauchi nagareria na nandang bulan na maramatina nangwani sala taba musa sangataka may binakangana lubyo sa baka may binaka sara baka liwe na non retire wira man nga nangunong barbaro chumay na maramatin to man tanong ba madal na kinaya das ni ul ayo na betani tamangu sotia nangona sabadi ngina gai tu so na labombeha mamarretu ambe wana insua so na gai la me pensioni ayo maganihila nangan bondo ni labuhan o tinang dong marretu nga hena interest o hen dong kabatigo au maganihila bondo ni tubo hena meda ni sa grade ma LTC daw la ko nga daw tigo na hambe kasati ni daw tigo malambasa hena san ngona me san daw lenga bi hena na interest itu na boleh bangge yo au magani hila to do ha ndo daw daw lang au hen daw lenga mai withdraw ta hena mai hena men daw accumulate after every 3 months ano salai lenga sibuli to hena singa to ka sangai bang madala ta hena tigo be o ni ndo ndi bote ni ko hen do hena la hana bangge yo kana so halalai etubire mangani la bulebu ela bulai reninduan rawan dola se ruan rawan dola yo to manage within 3 months santua kai iya kana ndo yang boleh lebu nangga sampai na ngona kai ngona kai labo lebu la homai na utinga sa na uti nangona hana iya ando momoro era fikatahin warre khara khaba volinga the needy things maganda woli tu bereto khanga ni bo bale ko kaya ngara boli kana bo but they were good financial control already kaya to kan dagare dai na maramat namu senso chimbe kan ibuli bina kasara ya reda no mararotok na ilabo nganita sarangana no tombula baka bubal reda lebu na kada bulikina da marota ka baka lebu ni chiko sana maramatina susundon dua lingan dua ya untuk bakilan na bitarini na bengarai bakatina elo muni bale isa unita kan dina ya nangone murgon dina pakarong mayo maramatina munian na bitala nongko Babi di binak sar bakali buwa non na bisu sa binaka. Kung buli tam sa chima to kali inas ni bulikin. Sala ko sinatoka. Chuk tala sa napuno ang walikin. Unaka ayong nau grade making au lahoy Bemana. Matay sarangan yung gulis-silis kana Bemana District School tiyo na Valley Road Leto nga hana matay ni wase-wase ni buli sa woting nga hana sama nindeo lagi sa rin nabatu sila laya satu lagi na baleta ni
Kaukombe ka huini wani Bukariwa. Sama nilai ta to Princess of Family wani Bukariwa. Karena saya satu lagi Sara totolo Sara. Totoka, vinaka. Sama ni tebuta yang gubu bale. Sama ni dewa Sara na batu sila. Tiu mai kene tolo yang bahi. Ursato mai na tolo yang bahi. Wote mai na kana da ngono na batu sila district school wote mai na batu sila district school hortoki sombu Sara mai Singapore. Mai kasi ulti Singapore Methodist. Utawa bale kene me lima yang bahi. Wote Singapore Methodist. Sama ni nguto te hoya mesa mo upgrade lagi nangu certificate salo manguti ngoya mo sa haba mana me to sa ngubuli au mani apply to hoya na FAB scholarship halunga tau wato boleh tu nga halunga tani erto sanggir mai erto satu bola mai ni bola mandang mulai interview terus level scholarship meru yang baik. Leva haba todo hongu B.Ed courses hani B.Ed primary. Roya bahi au live au ngai sulebe ni FB au live with pay. Live with pay na mangubuli tu hana live with pay. Kalau ngata sarada ngona hana entangai tiko kana itu betul betul ngasa tiko ngamai for a purpose Rosama ni tohi mai singa to kambala tani sama ibuli ito ne amru ngas ni buli tuange FNU andro lecture at FNU ndo ito ne asana be tamartongone etigo na Japanese embassy sama ni to lai tigo okay to ti manando be to ne sangayang gubuli sarong gubuli sa wote ambahirua au sama ni mayamba hindu ay tafirua bartia dangona na tafirua bartia au kilambe ngona hay sana tafirua primary mbeha iyo bahindu nga hene sama ni to sar mai korbo to mai korbo mai to hay korbo na tino osakasa en korbo le rotfu maniloso or mai to hina me otika na vale morto na urusan dewa mai na sautok na mai tohin na sautok me daba nember nungula kami ni silandi iya ananga danga Sa rongo re na viwa sei dare na viwa ponua o wakala kovi bemana na votu sila sina toko Methodist tadi rua Bartia i Ratu Filmoni lodo sangke ngone sarme na sotok totoka ni dare lele brasema chuku meni kuwa nimbula vinaka wikim ni kede na kilengas ni bula sinate na wikor ni buli kede na buta chikongo totoka makoti ni dare na wengarabi ni gas ni buli dare ni sanga ni raro na bito kiaki da pabi di binako biar nanti watindra nangkas ni buli pat kir talanga ngone ni raro bir mer laki na tanam peka bakambua mer adept ena ponua era lako kita mer like gas ni buli yang pati dinti ponua dinti na tambe ko dinti na kanda like setup si mana gas ni buli din sarang ya din ponua din ko lebo ha na like sotaba challenge yo ya khare khani buli Avika roro hono sotaba you have to go through hardship you have to go through that merani hono ngai sotaba haroro les manangai na watu sila ngono na obondo ose obondo ke ria stala somo mai ya khare ni da laso mai na imbuku ya laso mai singa toga se la ko imba se la ko inandi ave ngoni sale so endal druma enda buli mahina khani buli sara khani buli ningona endala hoba hina endo handre sa hena enda sakila tu ada haba bela tani enda sala ko mai ele bo ve handre ele sara
Totoko ba ojisa. Au klen ni rabarong tal chunga miso gomena batusila. Totoko ba ko ojini da reda na rende rastava. Ia esianga ni rabaka do wa kina. Kabaka tuku no mena wondo ose, wondo keria, ngai batala ngai nan raki na ngona balau no ni wondo mikina. Mena lo ni bono mo ni ngole mai ngole imbase ngole singa tok sandin. Totoko ba ko ojina no ni biwase maram kas ni bulia. Na tarle bungo na kama sangge ba ngiti kemuni. Muni bimbiu mai wani buka ki ni seladilew. Minawale bunuai. Ni aurani kaya ke kata do kenda nanguta na tiga burang nan dua da bambehe ne bos plan na tiga ang na plan sana be unggulan ni vale erto hohe ngonin duon dua tanganin duon dua ngonin duon dan erto vale kurung kasi buli batanga kasi buli bertanga hohe gai tonei hohe masa ati orang ge ni selandi madada teu mai va lecturer mai viti sama ni matai mai ni selandi sa tigo ange go ke urusan da witar tarati urusan da tobul to ya hoi kona khauti ongu bo vale mai sana through me bateni sa tio bia wai bola ni selandi ngono hana nguti vale besar tengah ina ngasi buli mai viti ngai lewa ngono sala khanga mo da haba beteni go sa tigo mu koroya mu degree sana rara sara muda mu ranila komai bebu wale betu to ne oti hana sada te obe tartara yo hanga na mangangani ndo hai muti sana sara endana la hoto sangai to balai lai it's in the process me do sarangani sara wai betani do berani to hi ala ho na sotoka hene na hindondo sarangana balateni to sanala na sotoka la umbulati wa rato tutuangone sana lai rato toba le lai bati rato abuana berani to sanala mai iyo hana indo asa laura ni ka planta iware bebu ke ndagai bebu ke ninda bu vale lewo bebu ke ni kita tu mai biti gaindo nga kay to bolyo nga kay fees kama na apply mai sana reti hetele situnga baleta ilaw ni renre sarnga be kita ningay ndua form apply to ite nai ningay langa manahai the fees sandaw sa hena sartunga meta sandaw pos sandaw dandaw may tuman nga wange iyo akarere todo endana sacrifice iyo harere endana nguta iya enda sana struggle manangai meran inda sotawa hina hai nguti au maniti nga may kurutunga ina satu ina sotoka sama ni dahasarati wangu application kalau tunga biurawa assess tahirawa qualification otihana sa through dahasara teacher registration au ngai ting mai biti au sa member ni teacher registration board ni selandi sa dahabarate mai biti kana au ngai sibul to man sotoka au sa dahabarate hana betana kha ngai ndi beda ni khanrenre etigo be hitam boleta ni technology ya wabanwa ni fax takini hingutin to hame scan ngai bambi minda tigo mayana hana itaunda kuni khorba haba langi kita mentan hanta biro mayana kai tauni da mai scan email yo okila nangono hai sa rora sa internet sa ya do nge be khor binga nga da birungani da wa me be bu na da hai scan na sa rora ne be korbuli yo no ngono no do hanta birto me korbo da utar nga ngai bunda bas nga mai sunbeam se batukula ada mai korbo mai scan email nga bahas romenis lagi meda besar ni sara rondo lutin khawalu saha to sabi basa itu itu taman rotongone o sana tiho mai bertongone sana magani ama katini daha hoya mo sana matai
as a tourist visa ya. Ai nahi ni ngulang mai hana beta ni saro tau do te mai veo hana ya umblang mai san hai mai wasani mga go job offer merani apply sarangku a work visa so ni ulang te mana visa get your job offer they apply tahiamu work visa amanya mai alamai na December 2018 selinga be rua bula rua bula nga rua bula nga visa au apply nga leave ngona ni holiday mai viti yung bitanga berton ministry o nga on holiday overseas holiday iyo halungata within na rua nga bula kana sa suyo indua job offer kana so sa sikiwa tasar nga nangu job imbeta ni sarora ni sati rawe au sa register tu kata those are the two very important things opportunity solibali bitu be kita haibiti overseas pamimi to be kita haibiti gay haruro lang kay ko ke enguti to mena rai mandai berani bebu ke ninda la kami yan kay saratu gay apply yan kay mola ko ndo horni buli solima yan kay ndo vacancies gayo apply ruha kambimbi nga kay ndo la kumai CV NZQA watamu teacher registration kuy mo sa register to na hani teacher registration board ini Selandia o saranga na barani nga nga sa tiguro rohana bigo sararo saranga bigo yana sulibe ko job offer sa totoo ba kawuti ng USA to marotak saranga ng wasema ya ni elewer warong tikom na kamay ni bola re elewer na ngona ninda saraba ng bulang ko pakataki maramgas ni buli kasi natin da kay sarto sala ko ni Suland and the siya nga ni kilan na wonto sanbi mo da kabutiko namu wonto chiko sanbi may na sautoka I korbo melay scan meta kana email nakaya siya nga ni red na liliw taura na bosota totoo ba ko sa totoo kaya balon kay bontal ko ng boss ni Sanbim o siya nanumutok nga nanguna may nasautok kay korbo si Madaw di na analista men na alam mo men kakunin mo lang ng unang dendria baka may tama mundo nangono Sanbim biumikin to juga dapat kirto nang wala ko mo kemuni maramgas ni buli etapa na boleh do sa taba bubali mundo bitaw situ nang una entiendo Sara viso en renre beleta yo liu nga daw liu ro na turang ke ndo mo kaya nada ke ba kamera la ko ndo na banua ndo ro tunga ke na nana ndo na tunga bat ker na ngone ratata pernah lako yo nanong ko yau bisau yo au kalungata ni turang nunggule ni vale kona turang benaka turang al benaka with an open mind salah tal mai bayar to leva na nunggu eleva na lebih kirawe sa aku yang gasih bulis sama ni Zakazakas satu nubi kwa sana chunga garabi rutoto nangone ekani vital noa yo seng wanden dana kena vewasaki surmai mena wanden retaka seng kake veda kai zakasaratunga ena velomani ena yalo ni sabindin tinati usana lako usana tiko zakapatol maingori kakere lakna ena vitalan noa nandalan di vitalan endona kambimbi do kene zabuti tu nindua behind the is a woman for every success yo hai rauni visau toswari dua buli sendua hanin dua kita marama ena waktu bertengah mai ronda aleni bu anda bu bale
Kota hini kita bare, lo mani kita bahare, magawantani batar tutu, hayandang uta, ni nayat. Baleta ni satigo hina belomani, birongorongodi, abambimbiti wana traste, ni sanalama iyo. Mai walu to habula, to wenda ito babitamin. Arto satu waktu ngabitar tara iyo aku kalungata balete ni umngani bambota ni nato tolon rotolo mai itu betul sati go narani ti go nalo menindu ambahi seruang uhi menangai rawan rotolo mahana itu betul ba so sa planta hioti tu ni narau ni kan mai iya ni mayado hoso rawan anggu work visa selebih itu luar ambahi sama ni vaksaran retu pepa. Artoya nga may hei, ngubita mani, asong waboda. Isa. Totoo ba ko chino mo italam no Rong binaka rong re. Nagere na kembalan bilim mena soto kasata ko may yaw terro nungo. Iya samay helat ko yaw terro bilim mo buka. Binaka wani buka binaka mahal wisa nimbula binaka naturanga marama tamo wani buka totoko baka oje iya sa totoko sarna bigarabe ni turanga ngas ni buli turanga na itame na sotoka na yalo binaka yalo vivingomi merawi chinanda to mengoli membiti ruto tu mena wol no bula ena nona sasanga mengoli ni silandi sarto tuket ngome ya terona bitamani totoka sangkay do na tuk rong re dagay na nakatal nga wasetal nga maya para magas ni buli na CV pat kena no teacher registration totoo ba ko tiyan do nakanda buli kini bikam ni barong ti kumay kaya baka ni nganga ti kumbek mo ni ngoli balangi mo ni laki gas ni buli Australia sa New Zealand gondo na kambimbia update tek binakati ko na CV may up to date sangga chiko talaga na kena daka na registration o beli suko tali maram gas ni buli na ulutang o dito kun meya member letter na fees na isaw ni bikake de so mi registration is so mi na bikake de so mi na tubo ta bro imbita ba beauty ni na kena mekaku ni alo lele na nomro rai ba beauty ni mekaku ni sukimur na lo muro no salary tu na fee meso Binaka Dr. T. Yo kalunga tani sati wange itu ni dengan wange hina fees vibu ke bete ni pusta ini ke ruhatigo ruhakabhay and when it comes to that and satu sana yang dasagilati wa ibiti ay labo renre when it comes to that sanggay kalunga urusan sauma baleta ni online application into haida mena overseas enang motivale buhina tabukay access card amu credit card nang iya amu credit card amu bank card motivale buhina kayen dua part awakila awasiata hina na rua madha sauti tua pos ni nguti bahale buti wangas ni buli i he ni saladi aunga invite ko pos nguti bahale usarti overseas wala mbani tolon raw kina wan raw angas ni buli aunga invite tenai rua nga kambingbi mio sanga madha haroy manda mio NZQA bitaram amu qualification tau doho melahon na New Zealand NZQA hoya internal assessment biro hene me assess ta hiro hene hana hoya na gain tong bima hina level gaba etio hina ohita kalunga tewiti ni onda level to bata bare sartunga level hini Islandi when it comes to teaching kamanda degree oheti on level 7 in Islandi has TVKT etigo na level 5 so abanua
Nindo assess tayo na kayo on the qualification, it doesn't meet Entonces, en rumanga ni sota wata a qualification a standard ito hinan ni salandi. O hea nangay no, emangara ni mita hea, you have to do other papers se solve your courses morawa ningay ingkaba merani mita hina NZQ mo qualification ni salandi. O kita ibitin bata kana kawra ningaw na nga umbita hina ang qualification ni lama arto sa kasar nga yes it meets enru vero rosan but ni kita on the qualification ni viti already higher much higher than New Zealand when it comes to that academic wise ya ningan enru mai sota hina enru toto wata bare sartunga rawa undo katunga samai tigo he manganin doha enrenre so Kaya wala sana toso somumbe hafis na ngana hana those 750 New Zealand money when it comes to ZQA. Kaya sana toso sombuti na 400 something New Zealand money. Iyo. Dia rotambe hati was 700 to 800 Fiji dollar. Iya, Fijian dollar iya. Sa toso somu betau awango tamu angiri tirto na mada sauti. Gai ertondi betul mana ni satu sombe sa dikrista ya fis satu som anggai habro tunga baleta ningono sana sesta hina NZQA sana ngai rawa ni ho register na teacher registration board oyana hambimbi hina Dr. T upgrade ni qualification Iyo, kasarana hambindi. Ningona etigo hinabiho degree, postgrad, from degree upwards. Rawa saranga amu rani accepta hibir na be sobra abano ni dah. Iyo, kana mana nga so rani wakia, balik ni wala. And then ni renre ya ni ngona ntada hawa hina rawa o mo indi betu he filter form rawa sara filter form mai we kita tiwe biti dan tata renre filter form emanga rawa mbeta ninda sabuli anda kila haba walangi anda rani wilika anda rani dahaba ngabata hini kita compared to others para makasartungan ni hilaw untuk na haba balangi when bimbi kana lebo mo qualification kana bikin avaba nga different qualification head degree good khatado kana ena bimbi mana no NZQA but kana sana bimbi mo teacher registration board au hila ya teacher registration board hey 300 raw bahafatigo New Zealand dollar ana kana ngai ro hambimbi nguti mena da haraw manda baleta ning apply ta ya application overseas melama yan ay sa tigo raw en ruwa hambimbi kana iyo saranga tali ta ba kali na kautu kuna chuka ya maram gas ni buli upgrade ta kana mo buli me bakani may biti sa chuka na certificate sa sangasar mo ta ka mo diploma kesarana mo diploma sa sangsar merana mo degree kesarana mo degree sa sangsar mo ka postgrad ke postgrad certificate mo nga se postgrad diploma doon na tamani point dile wala ko na mo application ni visa ni ngona ratar mi kinerto na New Zealand immigration na qualification kaya ngay chiko na mo postgrad certificate se postgraduate diploma they give you extra points extra points ken balanda ka ko sarangan yalo lelai totoo bare na namuto ko na maya ni sato susumbu na so ni registration but ni so liya muto ngona 750 New Zealand dollars now it's gone down to 400 plus ken balanda bikadar may bitya ke kawa maro chiko no 360 360 times 2 720 sarani somikina na no mo registration dia kako ni laylay so mikim ni nagas ni muli chiko au klan ni to mama roisende kako ni rere ni tobole monitaro so bungo sa chingo maram gas ni buli sinate au klan ni na bando ni maram gas ni buli sinate ke bakati kumba kay isona bakta taro maram gas ni buli rambe kan ni nagay bakante taken bikim ni ke bakas so erbe taro mai
Sandon ware. Satu hai au kila o ambita tiwa posta na unga imbita tiwa ene hene so era mata hilabro so sera nguta vibuke merangai metna bibi au sera inbox. Bano mananga unga utiwi hena hai dohan ranguta vale bitiwa ngasi buli tauge o kita kai biti. Kaya ang post hana beleta merani viva langgang katahinga opportunities are easy eroni ko anybody can come in yo akan bimbinga hana me zakarawa ungay hatun ruhay zakabaronga sacrifice henom bitawata NZQA fees wata registration fees and nabibia 1,000 plus rambia 1,003 se 4 Fiji money kamandanga mandangahan Vitalia mananga ngay dhahaba malua access card o kaya mengay dhahina meron mengay imbiyo mahina mo saro mananga ni Steve tayo na nandro kambimbi ndaw hena busubos te kombombo ala nga balele Di nasarang bombo nga bakal lain di nasarang dala ko duro mga tuangan kenan rendre lileya and wakana mustok na londa ni sata chiki may nandun dolo tol nan raw si doon dolo wanan raw yan nakana bosa nga bakan tawya it's an investment it's an investment iya emanga ni Lucy na ilabo ya iya Totoo ba coach? Rene 300 to 400 teachers ya pinakachiko minisilandi. O class soran bong sargani kuwa era masula ko tumendo ngon balavu metantolan to na matirkatu babike muni membaleta na buli sa tu sarngan ko maramangas ni bula sinati. Na bula sa hot ya may boss talangan ng patamato may namosi o gas ni buli Thelma Morel Wuki. Bamadal taktal tsinga ko nangan revi ni gas ni buli ni maths batakay na PE mbeka physical education lebih kapaya may Australia right rona maramango rosa tusar tunga bakarau o asinate wanga bo menisilandi batakay Thelma Morel Buki may Australia kaya sobi ke muni oni binakata muni laking gas ni buli Australia siya muni gas ni buli Nisilandi sa tunggo na wekanda itu okay solito na nonrangaw na ni rasoli bakasala sa taman kalunga taliw ni siyang taliw ni Leongo nga mo ni litar talibin duo sa litar bendo na kaibalang baka mo na rerisa narer na po sa bendo na kaibalang puro marami di bitsiroro tapos nga may baka bitsiro basta yun baka bits sa tokto ka baka tinayalo chuko bikim ni maramkas ni bul ni maro takati ko na tiko minisilandi ng onong ko tama taka madala takakala mo ni pingrab chicken ng onong ko binawale wa Dr. T Hayao, awen karabito ay na early childhood center. Awati ko may biti awang gasibulti ko ba na primary. Ningon wala may ginahi. Matay sarang ni job office solviyo na veteriner to sa sulya nga may biyaw na early childhood center. O saan ka ba? Baleta ni kana yung utiwali yung baleta meron apply tayo ng work visa. Ngano sa apply ng work visa ngay sulbiyaw ano tamura bira nila ko bernando bira banua meda ni sahot yung work visa condition for 3 years natuloy ambay na monatiyo nga na same na horrible nga kana same year meda ni sa expire ang work visa may bitin ba ka na matani ba aso ni buli Essa possibilidade que tem kinda a kindi io ele chalo fode ele busara kabo bo maindi wa ke meu vendo taitahina wale makani wale ha urundiwa ni dhaha na kindergarten level iviti watahe mai tu he ang gain tu ndo buli lebu be au mangani bulida au mangani bulida yani rawa be yau mo mai tiho beungai bulida ha dhaha tiwa na lomanindua hamada in the curriculum curriculum ni isi osanga inti bani tiho so harre tiho so vendu indu isarmai on the
may naonda ibiti. Orang manda ohita kalungata. Betul nggak isu bangun galai lahungan asal ni boleh ni samba hilima bahili gai kalasi ambahigono salah sarna kalasi dua. Iheni ninga indua ngone me halungata ke kena indua ngone me menggelang mana early childhood ni sambahi tulu sambahi vai. Angguti ko hai angone sarting mai the lowest can be 3 months. Na meda besar nira layado na bahi va yang bahili endundo horribuli so era kita tahina bahi tolu hina va so era tigonga maina era infants na babies to toddlers and to babies toddlers gai na preschoolers kai so vinta ini tolu aha era new mind di wake begi te umani tunga watu to wata gai tigo hena rangkas ni bule ravenga ravi membelitira certain groups even boleh matanya mangutiko lebu saraha umay bulida beleta hena me dua wale taluba bahal lebu biao focus more on academic mana primary that setting ang main diwa tigo ninduangone au tigo kayo sati o salute na to hayin dua a preschool room ninduangone mengai melaho in melaho na level ni iawan angone hana au mangani babuli de bego ya ABC au mangani babuli de bego ya numbers ia angone sakila baharetu those things able to recognize rawa hina mera ni identify tahina le waha more on holistic approach more on disposition the disposition on self skills ang gamit dito ndo nga bulewu mundiwa niliwanga una irangone they play develop tahina remote skills ia salah tipo gitiana rando watatalo rambuli pate relahona water play so halalehana develop tahina wahali bonra physical development tihana kay laksar non mental development orto todo hera linke yo ang kami di batigo endo bulilebo ang kami we are too focused on the curriculum vitae hari on the curriculum vitae but sarui too congested into cognitive sarui level academic from that lower level they learn according to their interest gasibuli ngai support nga gasibuli support tura bitu hetunga na bengona ang dapat sampai nalis berarti angone settling process kendo angone me haumai enatangi tigo for 1 week 2 week sana ngai tebulu me adapt angone kambe abos baka kandawe ibiti okitanga sibul ni sandau hama de sangone satangi tumananga mai ngai kami kumbule subiro dau kumbule na korre dangai muri dangai lezalati mai so meralai kuita mai but dangai we are hurting their emotional their non emotion less on the mangaran understand on the social competence pero todo ni sarah on the skills high esa nangai hari academic cognitive skills kan berkaring mai iya kan so harin di may bulida
kena butini buhare ndaga do hatunga ngone kai sa ona da tunga ngito bibala hana indo learning disability and the ihana indo learning disability yo ohita nda haluta ni manga ni tio hita who are specialized mera specialized in those areas yo irahe iratio hina Enga indo mandangango na nila ko dahil may mga individual ni sa mga ni verbal communication. Sana lang sa nga rito. Sana refer kay Sara. Sana ito na vital na bangas ni Bully. Sana lang ko may Ministry of Education. Me bataroy da kita kaya ngoni hay. Nimber ningay mbimbiyo na koribuli. Me lay ang bahilima. Ngoni buli hay may Sara ni achieve tahina certain outcomes The Catalanian curriculum is made as such a bilingual, masale warito bilingual. Tereo bata walange ya wanga sibule o lohmai ngai to bolwe ya o ya mo babu mo hilabro nga bas wa tereo beta it's compulsory doa ngone relatu mai ngone ni Somalia si ngone ni Varanasi ngani hila ya bosa babalang yo kambrani ka babalang gitu ya osangen da Google ta hina so bosa Varanasi se wa Somalia merani mu come to that level merani understand ya kana so buli o maindiba hare birunga ngone come down to their level yung mandangai sa lang tuhi babalolo kay kama dani duangon duangon mga tinibaro and on the itobo kita on the itobo and the tobo tu ni warorong ta saben mga sa kang kasibuli sa warorong anda barong ga yo irangone mga nitubira and rendre for them to self express express tayo na bago tubira and kasi wala sino nang daw shut them down kasi nga they keep that in them it's hard for them to learn sama din daw hinabarito ito yung ngone rendre ba din daw bosa maganda bosa zip to nga tapos sa wange it took a while 3 to 4 months and daw bosa may nono to horrible may ngalwe sampai ka kanta yo wale enangay ronga ni wasangone ni sa confident sa hilawo ya okay you are friendly I'm safe tangay ron ni bosa kanento so how may diba bimbulay sarte wale baleta nanon dan daw hatu hinantay wale ni biba buli danga sibuli sormonda sa hati budi butunga Sangonan dat tuhi tumanangande siya na daw na rula tehana merare tumanangangon and that's creating fear in them nindrendre meron daw express tahin hindi ko daw ni do habo na kay merabulida kay tamura ni sa ti rawilo mo kyoto wala kaya buli kaya na thaba beya so ningono lang may kinamay tuna sa ni buli sa kindergarten focus mo sa nga na onra disposition me hari on communication skills me hari on relationship me hari on ni control tahina onra vivo onra zunro sando sa help ni sa itu o kita ngenda hange vera tigulo there are certain strategies around angone kana ento hai tu breathe in dahil breathe in isando lata breathe in ngone hana sana breathe in nga sana calm down automatically se how tamaya kana how tamana may wiyaw se salah sa angkire lalin tala ko ilom sa ngone gitu tungai o hitay bita yo hatamay sa angkire lali ana angkire lali se rangon gitu tunga but we bangat kay lubos hene walwale okay sa wili ba 5 yung hanga count to 5 kaya sana kaya bunga sarang la kamay lomay khani buli mananga biyaw au taleta kinabali
compared to my primary. When a primary. Ya karen to habo nda bulida dan natalita kin. Iya tiyo ngai yang boleh. Sa rongo-rongo re na vitala no narakana lele buni barong rasya minggo Master John Rabisa do bula binaka ng kasni buli me Dubai la niata siki vanua bikim ni keda ng kasni buli siya na wanga Joey Hudson be me Amerika to toka baka wochi na vital no ni kuwa enda baka ungeti levo na kame wa siya weekend maram kasni buli asinate o klan ngo siya ni kene matay uti ni no nambasi kamay ang natobala talaga mo surit ko talmendo ng may muri na vital no takini durbanua biar ker ngas ni buli bakatal ngakin na bullying gas ni buli na wasibi na soba ni buli sa na mata ni viva early childhood education totoka baka wuti ni daray na dundi banua utalita ka na kauto ko na maramagas ni buli na learn through play nang gito nang gito nang buli pate na sui-sui tu na wai na beka ba merang gito itumba serang asa tika chiko ni non rabuli ke baka sangay non tete benang kasibul menta baka ungitira se na tavoro ni ota kaba itumba mo buli kina buli wili se mo reda na roka lebu tal tu na kaitu era ni nda buli kina siang wala ngani buli ngana bola choke bola na choke sedap langa sere se meke sedap that's all part of early childhood education. Wow, totoka bakawati na beka ni mewaseni kwa maramagas ni buli. Sebenarnya ni may taban na nondaru betalan noa sa kaya nang go ke baka ti kumba so no binakatan baka mo baka binaka beira ena buku ni non rabito ko ni ke mundo baka mata bubali bi ke muni matanga ena no muni tumbo ke may bua lomoni koro na bingarabi ni maramati na muni kero talangan no mumbu sanggay ngole talangan nabi baka binaka berto na biokan me na sautoka na non to bibu ke baka tamer ba si binam do ni totok ba ko chinin tarong ngata na bito ko ni sa kaya nangonong ko maram kasi Nawale wa Dr. T taman tao mata mabni mata miau miau bubale miau bisureti umorotahin nawale bu nirani mai ndoto hati ni miau bata ena kena beo sita hi so hayanga ena rani bu hebi reso onde to hani mai onda sena sai burubura de te hina nawale bu Dr. T miau bisureti wabi ni nabironga bi humruga bi mdo wati kumena khoro ngubu bale mbo sawana be na lebuliku bina kabe indibiti ben rombo ni ngone be momo poe bertongu bu bale menambuna be ne liku be momo bete mdo ngone ngubu bale mdo wati kumelo toka abu bale taroni mdo ngone wabi ni nawale be mdo mdo warorong tu mendo sema tu mai ana tarabini kuwa wabi na bronga be nunggu bubale na bubale balmoto nan ramai na matanggal nan ramai na korbaturang ay nasutoka wabi na tabale na be tokoni dona kando talita bale ni ni bono da tu mekina kema mitamatan do warrong kema misingin do kelatu no bosa ia ningau na ole rei da kina nambuleti ko mai na sana itelebu totolo to na usun ra kanibuli binaka na levo na kainda buli da na be sema be kani leo stara na ka buli dai na korbo turang ngoi na sotok era turang momonganga era na turang ngoi ni wani buka binawa lebu na korbo turang ina sotok wabi ni na bikim ni na nongo ito kani wadadak ke bokani warong tumai ni sema tumai nandindi benua nandindi asana wabi ni na sarwa lebu satu warau ke kain do na ka ibina kati ndana bebu ke ndana bebu ke do hawale be magnindo sa hilata do ka enta na bibu ke tinga ndanda be onda sala ni ndanda bitarongi enda bibu ke bahale be kan onda bulat to ke magni to bole satyo na kaini sladi sa hilata do ka manga eso ha na magni kla na taro le subiro enda na bibu ke tinga
mira ninda toso tingai mandai. Wabi nak bertengah ena sombe kau mengani dabu ya dahina bemio barorongo tingomai sema tingomai nai bata kai sa wabi nak wali bitonge bemiau ena tarna penikua bina wali. Sa binaka mundo binaka bakali besar maram gas ni bula sinate wanga bo na musia matik mai Auckland mai Aotearoa mai New Zealand na kabinang ni signi kuwa wabi binaka bakali besar ena nomu mai wasia le besar na kaki mai bulida sina ni mai noke ena bekau ni mai wasia bau si bibira na bingan repatiko mera toso ena non buli viva elgang gata kena beka da kam biti no mo apply ta kana no mo FAB scholarship na no mo bito sa kitu na benga rab may virto may vale pakatala kini bino mundo ni New Zealand me raw kini bikim do baka vitaman mundo ngol ni Zealand re do duro nga ni Zealand so masar rabon totoka bako china kana so totoka baka oti na itala no metukuna ni endana lako do ruma nan rendre iya sianga sarangani lore bikim ro baka beauty na yalo ni sukai murle lore nga bikim ro na belo mani ro benu itaki ni okela ni ngolang ni selandi tiko na be kabinaka ena ya to memori binaka bale besar maram gas ni buli to sa baka ni binaka tu yani na boni bi madang sati ko ngoni si bernita na baki kalau ngatal cengana sasanga ni bubale ena baki boni ronon dolo ro sanga bul karwa to sa baka mat sa cengani bale bikim do kersara ni mo de tak Made sabi naka makalevu bikim ni na sema tiko mai na biasi bura-bura totoko baka oti na veitala no na kabinaka ni sigani ko rongo pinakan dina na ve kami waseti ko batkikendo na maramagas di buli ena kabingo lewu sar na kanda bulida na buku ni duru banua segani karau-rau na biu banua segani karau-rau na baka leo fomu mentalaki butu katalen indo na buru-buru wow se buru-buru lewu ya kamu kasarau bengkas ni bula sinate ena ratal nga bikim ni baka bini pinaksara baka lewu na turang taman reto ena non vito quality baka lewu kimbal bali bikenda na turang tama oni baka rong tik meni kuwa kambimbi na vito kani kena vito koni elo mani bali ena sasanga ni toso baka buli ya meme ila bangana nanda vitala nanda na ronga tal madre sere me bertona dado ni delisia turbe me tinikina na nanda vitala nanda signi kuwa
Ai sa vinaka pakalip sara veke menina sema tiku mena kabinaka ni ko klani oni talitaka sara pakalemu na vital no sege utengango na ngante sara tiku ni silandi na vital no toka ni maramang gas ni buli asinate wanga wo na lama ngani vida na miniti ngo na anto matanga ng bilo wai se bilo ti se bilo roni moli na sema tal chumikina na nonda bulangi tarapa na nonda bulangi o sepesa singa toka dake rasili. Sepesa singa toka dake rasili ni gaisa mamai ena mai tomani tali tiku na nonda vitala noa ena sana bakaturang ombua. Dan ako pakalem sarna siya mamai ni mo toka manta bakaleka-leka.